Ahanbamakta Nordics Dialogue TV bu miyeng tabiribuk mayambu diren kangabamna taramna oksari. Loina na ngasi aikhogi studio da khana naina jagadoriba puduna lakjagadoriba topic asidi CM meets Amit Shah hariba topic asini. Handakta Central Government Central dagi Union Home Minister Amit Shah na Manipur gi Chief Minister Khemchand bu atuba matamda ngarang khangudana Delhi da lagna bing da khangal lakraba matungda CM zu khonglei thuna Delhi da paisalorba matungda Manipur ki Parliament House ki complex da Union Home Minister ga yamna kumna pungkhaim rom wari sanake hariba wari sanarpadugi outcome oina aikoi ahanbada ngasigi dialogue siga mari lenana khajitang highlight tokjage nuaina namta ahanbada hariba review tawkiba khana nenakiba aduda Purakiba outcome oina ahanbada to speed up peace efforts and improve coordination among communities. Anisubada the center reviewed the security situation closely. Subada in principle approval for a new Mahila IRB battalion in Manipur. Hariba outcome singasida Manipur gi media house sinda ngasi court dogduna mamang front line da haptuna hariba outcome singa sipore haiduna ikoi thambiri ado masida thambiri basida aikoi ahanbada ai NABAKISHORE gi mafamda lakjage NABAKISHORE chief secretary retired chief secretary IS gi mafamda jana lakjage ja handak Manipur gi chief minister na center da Amit Shah go unaruba sida aikoi Manipur gi damakta aikoi yam Manipur ki praja singi haigadra chief minister ki anima ki oiba miyeng de yengaga aikhoida piraiba ahenba khudong chaba kharadi thambiragli haitare masigi khongchada siga mari leinana oza masigi concrete outcome amani haina loba yabra haidi ozagi perspective to za han boino za ai thamjage khoige law and order gi subject the constitution na mase state ki subject oin lay center na mase mogoi purview makha da di leite aduna Union Home Minister se amarom da khara kaino kup na yenguraga badi national security ge matang sida adum overall responsibility lay aduna law and order se yauna mafam amada kariguma law and order security se khara phatte haragadi smaina meeting tawbodi kaisu kaide otherwise the state ki chief minister gi purview da lakadabni adu amaramda di amu khoige Manipur gi khoige portfolio allocation sida yenguragadi khoige law and order se home department gi makha da lei and home department sina amu home minister gi purview da amu leiba aduna Thangai sengwagi di ngarangi hujiki harba meeting sida Manipur gi home minister pairiba nupasi minister se mai yaupam thokpani kainada honorable chief minister wai Khemchand se home gi matang da di ma gi keno se portfolio se mana paidabni na mai subject inate adu as chief minister amoina adum yengchen ba khosin ba adum Sorak ni jeng bedi yai, adubo otherwise rule de yang uragadi magi thabuk maktin natte, aduna kau riba meeting sida Union ki Home Minister na kau meeting sida Manipur ki Home Minister yaung na meeting si khanar bataragadi amu hena masi kanaram gani na khali yahon da biki masi kari maram gino haibasi madi koida madi pakhumdi leite, otherwise ekoina chief secretary oiring edi matam dadi Aikoisu hojiki Home Minister na kaudana North East ki Chief Secretary mayam DGP mayam ka si kauraga Union Rajnath Singh na ka lairingai da koi security ki matang si koi review tawi aya mana tawa meeting si Union Home Minister na tawa si Chief Minister ka kaya tawdi maro bedi Chief Secretary gumba DGP gumba da
mana haining poto tabak tawduri si direct when haibianaba DGP guma chief secretary guma si koi kawi aduga chief minister he kawai ma haibse masida koina protocol da yeng bada khajitang kai bu guma khar susum lei hariba protocol da di ekoi ge chief minister si magi state da di union gi home minister da gi protocol da hen wangi hariba ko aduga Delhi da chalaga da di protocol da di union home minister na protocol se khara wangi aduga chief minister masa he ama he kauraga home minister na loina order gi review tawe ga ase atai state da di khoi ta de manipur gi leiba peculiar situation se da ma khoi kobo oram basu yai otherwise di home minister na masi kauge harga di chief minister kobo matam du da hojiki DGP gumba security advisor gumba chief secretary gumba yauna admai tauna meeting ro tormagadi amu hena madu mapung phaba helongani hena khali ada amarom dong yenguraga home minister na hojiki khoi chief minister da mana thabak se khara sinari hariba na khoi ge hojiki peace se thuna lagna ba masagi diren haige bada community amaga leiba ani sigi marak sida coordination taw haina hai coordination taw pai se phajai akhoi yengbada akhoi masen amaga ma pau phauna ba akhoi phaminna ba masi yam darkar ni sigi matang da Guwahati da su honorable chief minister na kukijo council gi mir singa meeting ama tawre meeting di matang da level di matang da tongan ba adum khoi mot pi re kwa adum ko any kind of reconciliatory oi ba sugumba dialogue negotiation sidi adum koi solution purakna bhona bada changdaba yadaba adum ba khongthang amani hariba ko aduna aikoina masigi subaina president sama lakpa union home minister na magi subject maksunda taba state ke subject amada chief minister ga kauraga hekta meeting tawduna si taw kholu kana direction pirak pase ese constitution gi wangwadani hariba constitution gi wangwada thabak tawbusi ekoi khra ure ba ko adana masi to honing de tangai sengwe di makoina pambado chief secretary da natraga union khoge chief minister da dio letter idna khotna natraga telephone na kana toroga highway amani akoina yengada man india leriba atopa state se law and order problem leiba se next slide sing leiba masagi left wing gi extremism leiba state sing mayam leiri dana ko se Jharkhand leiri Andhra Pradesh leiri natraga Chhattisgarh leiri Maharashtra leiri sigi chief minister sing si kauraga no next slide ke movement se kano tawre haidna haiba mogi chief minister do kawe haba tadi hariba aduna smai tawna khoi honorable chief minister amabu hekta home minister na kauraga sisi tawga na haiba se ekhoi manipur gi wani yenguraga di khoi gi constitution na piriba provision sigi wangwada oibada natana ekhoi gi independence ekhoi gi federal gi structure am lejari hariba federal structure haidi kanwada India is composed of states and union territories ne haribuko ana state ki mathau da center na khut thingin pham se thingin pham thok ta bani hariba ana ate state di masi khut thingin masi ude ado khoi gi manipur gi leiriba sarkar se khara son badong tawi moi thabak noi phajat noi thabak se phajana tawdre tawgra haidana ngase gi advice bai mong da tawbu se masi manipur gi oiba dignity da masi khara hantharakpa ado in future da su aikoige fattaba president sama ko set tawduri ne hariba aduna masi kaitang ai tawhaning de tawgi harga su kari hani home secretary gi level da DGP kari ka kauraga dum meeting tawbu yamne level yang wangna tawre adaga hojik se mu home minister na adage PAC minister da haidaiba poto mana mu sida security advisor DGP adage home minister da amu convey to gom changi hariba home minister na sisi haire sisi tawre habsi bo ada thabak taw godri di ground ra thabak taw di DGP ni security advisor ni adage thangai sing na educate taw di koi ge home minister of manipur sini ada home minister of manipur je khara sideline taw wi mong ju koi udab na te hariba magi importance je masagi center ge leiba union home minister na kaya khangbi da badong na malima bo meeting da invite torok ta base this itself shows basi important way de highway mong su hairap mangum tawi aduga atopa
कनोदा हजिकी IRB की नुपी की IRB की बटालियन अमा लिंखटपगी याबीरे दो फई मधुना अखोइगी लॉ एंड ऑफ मेंटेनेंस ता अदगी अखोइगी लमदम सिगी लेबा इचलिसे सिंग इचा सिंग मरु नुपी सिंग सिगी थबक फंगबदा अमसुंग मखोइसु लेबाक सिगी ngakpa senbeda achouba thogdang ama पुथोकना बा थौदांग पीनबा यावहनबा होनरकपसे सिबुदी यामना फजै अदुगा अदु नतबा ओवरऑल अतोपा ngसाइगी यामना अरुबा एरिया खरा ngसाइ लॉ एंड ऑर्डर गी वाफम सिगा अमुक करी हानि खोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौरिसिगा खैतंग मसे खरसु गेप खराम लैये हरिबको नकुरि न करी हानि मरिबुदी लैनबा अर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन गा आइसिदी मसिगी डिसीजन से लौबा गमबसे नंग थजो मदुगी मतंगना मथंग राउंड लाक्सेरा अदुना मतंगदा हजिकी मतंगदा आई अरोइबदा आइना हाइनिंगेदी मसिगी मीटिंग से कौबसे कोफम थोक्तबा मीटिंग नि आइना दे आई दुमाइ तौना हाइनिंगे काइना मसे इज इंटरली विदिन द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आइना आई दुमाइ हाइनिंगे अदुगा जा इदाइनि खतंग जारे खतंग तेरा अदो मसिगी खुतोंग चाबसी सुमाइना हंदक पिरैबा खुतोंग चाबा खरदि सम की आउटकम्स खरदि अखोइ लाए अदा की आउटकम लाकबसिदा हुजि असिगुंबा तंजासिदा तंगदु लैतादबगी फिबम लैरिबा तंजासिदा कानबा सु यामना पिरैबा कॉन्क्रीट आउटकम नि हायरजे मसी जि ओजा प्रजा सिंगदजु मसी आउटकम अम ओइबा यागदरा नत्रगा नॉट ओनली अखोगी सीएम द नतना प्रजा अनिमकी ओइबा आउटकम नि हायबसिदा ओजा तंग आइना जमोबदे सिदा पॉजिटिव आउटकम कछु लेतेदा का हाइदि कनो बटालियन अमा सेम यारे अदु प्रपोजल थागल ओहरिबनेबा मदुदी यामना करी हैनि एडमिनिस्ट्रेटिव ओइबा यामना मेजर ओइबा मदुना अखोइगे लेबा के एडमिनिस्ट्रेशन दा अहोंग चाउना पिरकदब नति हरिबा दैट इज वेरी यामना इचम चंबा दुगुंबा कनोनी हाइतारे को बटालियन अमा सेम यारे अजिना कोइ मणिपुर से चौखल अनि हाइबदी लेतेबा इट इज अ गुड स्टेप अदु या अखोइ मसिदा यामना हराउदना एस यामना मसे आउटकम याम लेरेगा हैना खनबदे आई खनफम थोकते है ना धीरेन अनवाय हाइजगे थागतसरी उजा नोइजरे उजा तो मथंग जिते खोइ उजा कर्नल जा शांति कुमार सापम रिटायर आर्मी उजागी मफमदा आई थमजगे उजा हंदक खोइगी मणिपुर की सीएम ना अमित शाह गा उनरुबा मतुंगदा मणिपुर की चौ अहोंबा अमु ओइना हारिबो खोंगचतुगा मरी लेनना नौना महिला बटालियन अमा लिंखननबगीदमक्ता इन प्रिंसिपल ओइना एप्रोवेन अमा पिरकले लोइना मणिपुर सरकार दसु मदुगी डिटेन डिटेन प्रोजेक्ट अमखक थागलगनबा हाइदन अथुबु मतमदा हाइरेबजा मसिदैदो नहान मखै अखोइ सेंटरना अखोइसि उनगे हाइबदा यारा खना उनबा वारबने अदु वसिंबा सिगा मरी लेनना अखोइ लाकरबा 2027 दसु अखोइ मणिपुरगी असेंबली इलेक्शन सु लई हाइबगी होगलप सरुक्सिदसु लईबगी ओइथोकबा याबसु लई ओजा मसिगी मतंगदा अखोइगी अमित शाह मसिदा पिरैबा अखोइगी लिंखनबदा महिला बटालियन सिगा पिरैबा पोरसिगा लाकदोरिबा आइदी हौजिक बीजेपी के नोबल लेगा लाकदोरिबा सिगा मथंग इलेक्शन का अनी सिगी मरक्सिदा जा करी ओइनो उबे आइ मसि मणिपुर प्रजा सिंगी दमक्तदि मसि बुलमनी बोरमनी हाइना लौगदोरिबा जा जागी मसि ओजागी पर्सपेक्टिव ता करी हाइनो जा थंबै याइ मसे फर्स्टली को आइगी मोता इंडिया की यूनियन मिनिस्टर एनी यूनियन मिनिस्टर को होम बोर सो मो बोर सो मसे इंडिया से हम चावगा डेमोक्रेटिक कंट्री लार्जेस्ट नि को अदुना आइना खनबदि एनी कनोदा अदुगी कन्वे अखोइगी रिक्वायरमेंट दु कन्वे तोरगा हाइबागी चान फंगबसी आईडीसी पामजै को हाइबदि अखोइना करी तौरी अखोइदा करी अवाबा लई फाइनेंस बोरसो देन होम डिपार्टमेंट बोरसो अमो बोरसो हाइबसिदि आईडी याजनिंगेबा उनबसिदि फैना खंजेबा को उनरगा अखोइना प्रॉब्लम्स हम दो शेयर तौरगा देन फिर सॉल्व तौदुनी दना को सेंटर है बसी अमित शाह होई जी का मोई होम मिनिस्टर होइन तौरसी असेंबगिदी यंग तादी मोदी रिप्रेजेंट तौरिनेबा मोदी कन से प्राइम मिनिस्टर से को प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट ना अंडर हिज इंस्ट्रक्शन लेना रिप्रेजेंट तौरिनेबा अदो एनीथिंग अमित कनोगा अखोगी होम मिनिस्टर को वारी सानरे है तासु प्राइम मिनिस्टर दी यौदुनेबको सिसी तौरे हाबसे सम सर्टेन कनो दी लेरमगदोइनेबको अदा अना मसागी
any sumagi akhoi unadrai problem chom lei re adagi acho sang akhoi ya songi sisu unadrai adoi ta di lot of misunderstandings su yam lei ko aduna sigi misunderstanding gi gap si close to gi ha ta di unaba wari sanaba adagi convince to ba moida yam da ka le akhoi gi mina chatlaga kari convince to ge ha bu yam important oi ko adu di yam important oi do convince to ba unaba simadi yam da ka le unara kan da mi khangna doi ni khangna kan da closeness le ka doi ni aduna for that matter I unaba sim di idea na positive step ne na chili lojai agi motadi ko aduga now coming to IRB battalion se basically I somehow company kya lei no di I hoji phangjar ko aina kan to matam dai kan tra khoi army ge di company mari ni aduga paramilitary assam full gums di company taruk plus headquarter and support company toga 1400 agi strength lei ko ada IRBC su dum bagi strength ta organize torba over tara ka di moi strength se 1000 to 1200 mu oidu ne ko ada 1000 ne na low matam da akoina 1000 ne low matam da tha ma da tolop se 2 crore 10 lakh mutai ba adu da sei da khoi gi notice ki state sing je sidi khara khoi gi subsidy je yam me ko pi se adu na khoi state government na pi ga do se around 10% gum pi ne ba salary da ko adu ga kano da na ngasagi 90% do na kano na pi ka da ba central government na pi ka da ba I am talking about salary ko adu ga ngasagi training to ba dagi nomoi le ba equipment le ba khot pa myam sing je di central government na fully pi ane ba aduna sigi matang sida khoi gi manipur si industry su leite factories leite leitabana kari unemployment problem si yam lei this side also that side also any community for that matter ko adun lei bani na swaina kari hetare center da gi di pashadi laktori ni na ko apir ka doi ne ba habidi tolo ta pir ka doi ne aduna mi ma thok to mon da imung ngom di thak toi ni macha ma su sem doi ne ba ko aduna sitar ko da di sigi ama pirak pasida di ID kadang yaning ba po e hai don khai tare ko adu irang gi matang sida khoi gi national highway tingbangam hangdok pangam da ba adagi ukhul lu tingjal pa sigi matang semadi yamna ka haitara yamna moi discuss to bom darkar le how to solve this problem hai basically ko state government gi yamna important rule ni moina because they are the stakeholders moina yam kanna khona ga da bani haina khanjai simadi ko adu moina pursue to rakara kamaina tawsike kamaina wari samna dana khona dana kamaina tawsike ha du di yamna khanba darkar le aduga adu khalla matung da ngai khoi sta le miner ba ichi naw mayam se 1961 se khoi state government notification thokre hare ka khoi gi citizenship india gi citizenship oi bagi manipur gi case ta ko aduna 1961 gi matung da lak pasing ji de foreigner ni haibane ba adu di ichi naw na te haibane adu ma phang da lak do di ichi naw ni khoi lo yari ne ba ko yam minari ne ba aduna si sima khoi gi community mayam se loi khangi na bam darka le adu si accept tawraga adu gi matung na wari sana bam darka le aduna adu di compromise to bu te ai pam de ba let it be any community ko 1961 ki kaino sida 51 di khara mano haire adubu state government na haire 61 bo haire se ko adubu da aigi mota ko 61 bo haima tum da adu matung da lakpa mayam du di refusing in haibe sida there is no adu haige dam ne khanjai adu gi matung na keeping that in mind adu ko taw matam da khoi community si wari sana matam da adu keeping that in mind adu du thamaga wari sana biu adu da stand to you habani each and community khudi mana loina understand to you habani ka hada peace and harmony se lakna bagi damak ta ko aduna ngasai gi mahila battalion am lapom da mi lising ama mukti nupi lising ama mukti thau phangdoi ne ko aduna adu gi dudi ai kitang ka haitare adu yar e haibasi da di kitang kan to ya adu appreciate to bo yai simadi ko what happened is Nagaland gi case ta ne Nagaland da phigi military ngata na form to battalion ile BSF ki moigi kanu sida laise base militant ngata oramba NNC gi ngata ni ko moi sing che kan torga battalion ani BSF ki number do dei huji kawre ko often tan jang panina aduga battalion ani di leyeba BSF battalion ani lei amana Indian battalion BSF battalion no mixed out re ko aduga amana haudi na pra naga ngata gi pure am leyeba Nagaland leyeba du battalion se ko border da nga eba ana adu mbale adu but mi ma hapok matam da mi ma thabak hapok matam da imung ma purakadoi ne ko aduna siguma gi concept si khara lei aduga Iran gi matang si da di akhoi gi ingang ngang da ba male yamna wari hoji ko akhoi gi national high hang da khot ba dagi very clashes hoji su lei ba naga ga kuki ga sum leina ri ba adagi kai hai ta khangte ta gyamen ta de tawri se pangkhat ta khane gyan ta de ba ko aduna masi very very sad thing masi ai kan to honingi shanti da hanjan haningi aduga kai hai ta akhoi gi shanti da hanjan ge ha ba da di akhoi government se
any government laksanu ko transparency si am darkar le ko transparency si am darkar le government la isina moi khan batai this is my manipur ha ba se my thamoi da magi heart to heart lei raga na this is my manipur ha ga khoi moi 60 mls myam sing jina na ongtang khanmi na raga na ongtang akhoi se dumai chatpan de phai han khanjai ai gi aino observe taw matam da andhra pradesh ta na andhra pradesh ta ai se posting ani rak tai ba ko adha taw matam da aina ha mai posting taw matam si di chandrababu naidu ta na me ade adu matung da raja shekhar na mulai chandrababu naidu na moi gi kano ne kariba tamil kari telugu de samgi ne ko telugu de samgi ni mai mathang lai sina congress ki ni adu matung da ama mulai ade matung da amu reddy ma kano do raja shekhar gi machan pa sing lai policy sem gi base policy si taw da bane semam base amana semam ta su yam follow taw e bongena sincerely moi gi state ki sing khala khana adu chandrababu na semam bani mawa lok de adu to ha base taw de ba adu khoi sida di na amana mo semam ba amana taw dam to lang thoe ko adu chang yo paisa state mayang ge khoi paisa ang ge sa ni na hai di adu do khoi gi state ta pira ba paisa ne ba adu khoi mayang gi paisa ne ba adu kaim ta khan ba jana te adu mo do khan ba da ka lei this is my state na hairaga agi lebang ni ko hairaga na mayam sina adu thabuk tawina bam darka lei adu leitin ko di akoi di adum ka haitara problem se dum thok ton lei ne ba ada akoi gi tendency se akoi gi kano si khangde masi yamna di chum tho haninge do chum tho padi ngam de very complicated aina sum atai state mayam sida india all india chala yeng pa matam da manipur sina quite complicated over state way quite complicated over state way jnk sunati jnk chidi yam clear way kari problem no jnk ya khoi manipur gi di problem ji kari no gyam ta dabi amana mangang bi amana law dabi adu gi makal adu ma ta ne ba ko ethnic clashes lai ba ethnic differences lai ma yam sing je masi semdok padi lengak te semdok tadi aroi makha de semdok ko don te lengak te semdok ka dawni si hain tham jagi aham thagat se ja za mathang sti za na ma ki sorgi mathang de lak sage za huje khuna IRB mahila IRB battalion am logani haidana ikho jana ja santi kumar na thambi gi sida people sigi uzik view da mamang da su aikoi vote maya de election maya de hek lorga recruitment pangthok paji hek to yari ba aduga namjal laga dum leigi basina maram moiduna hauzik lawrak liba recruitment sa masi miyam na kadai phawbada thajaba yaba recruitment nama oigedori bano haibasi ozagi wakhalo ta kristang thambina bani singjari oja unemployment gi chang si yam wang lei bani na ne sigomba batale nama no ma koi kana mating pangbi ge semu kana harak pase koi yang welcome to we hariba aduwa da hojike hangning ibu question di masi election gi mamang da recruitment ka tawraga result se haido kadra haido oidra haisu question mark amane hariba kana da hogi ba kari han recruitment mayam sing se parikhari tawraga sahi kaya haidok tana namsin thamba yawe haba election ga namaga tungko na ga haidor kusu yawe hariba aduna election gi waina masida kari hani vote khom nuai na buga tobu ga ju maliga na mayam haida kadui ni hariba ko aduma ojakrasno madumadi hojike khoi khonga khangani haidoni yaragadi election gi mamang da result haidok piragadi khoi gi manipur gi leiriba isan ise sing thaba khara phangjabadu di khoi chu pami ko aduga atopa mana hojike honorable home minister na honorable chief minister wai Khemchand bu meeting kaurak pasigi magi context amasung background je khadang nei na se hariba kaidobi kauri no meeting je kofom thokra thoktabra ise aikhoi gi masida background se dai khoina hogiba march ki tarik 15 da phabak chaw haiba phogak chaw haiba khun se da kuki singna khoi gi Indian Army amasung CRPF ki leiriba KM da nongmai kapsel lei ko kapsel ko da hana ngasai gi mafam du de gi chendana mafam amada relief camp da leroga mu hanjil ko mi singsu ki dana mu senare hariba ko aduna madugi kuki singna yamna maning tamna ojiki kano si nongmai kapsel lakpa ko sigi sime context am lere adagi ani subadana ojiki ditan sida yu ngau badagi khana jena ba tholok badai madu escalate tawduna mi sibo bog yaugre ngasai yum kaya mai thagre both side tagi ko ada kuki khoi gi leiriba manipur gi han leijeriba meitai ga kuki ga lei haiba tension se ki mathak sida atoba dimension ama kuki ga tangkhul ga ani sigi
kano dimension mo hapsin khare ko haidi conflict escalate to busigi ada maru ibadi ojiki khoina ojiki kugi na litan swai da mu imphal to ukrul lon se mu thingjin khare chape yaro yana ado adagi mu ngarang nahan ngasi nini humni mamang hida mu ngasagi kamjong district ta ngasagi NSN IM gi manung da laiba mising mogi eastern flank kain hai mase makoina nongpoong gi side laiba mogi same organization gi bai tongan ba unit sing lerangani masida kari marang gi da mukto no laiba group ama bu makai NSN IM gi mising ni gari lakpa check toraga kudak ta nongmai na ka pa ga mokoi mari hatoe masisu koi law and order situation se falak ta bai khudam ne hariba masi mayam sing si gi pau se union home minister da intelligence ki report se phangi bani hariba aduna situation se alarming oiba situation yam falak ta bani na ngasai gi koi conflict se khara santi la aboi ning raga hojung hengala abra aduna central government na khalam gani hariba aduna yamnam situation se phatra mina Indian government na yam serious one laudna ai masigi kano si noi situation yam phatre law and order situation si phalu ari community amaga lairiba ari si gap si hanthalu haidana thangai chengbe de Indian home minister na koi honorable chief minister Khemchand masi instruction pirak pane hariba ko thangai chengbe ge de ma kauraga haise noi je situation phatre masi phanabu noi thabak tawsine hariba ada thabak tawngana tawane hadi haire aduga khoge leiba manipur government ge leiba chief minister khangde home minister khangde makoi mayam je makhutta makhuse punsin bai mongam di leiri dana ko makoi da free hand pi da ba ngasai ge manipur da leiba ngasai kano sira grassroots da leiba operation sidi central security force masida army yauri assam rifle yauri BSF makoi ge line of order se manipur government dai lagte ad manipur ge state ke policing simadi khoi ge kano de chal e ko ada masida coordination toba adage actual centralized toba adugumba control labra su leita ba masagi security advisor se kano no were Kuldeep Singh na ma se unified command gi chairman na mu hapsil le aduna manipur gi hojik leiba chief minister khangde home minister khangde makoina hojik hariba situation je law and order gi maintain to suppose crack down to reng klase ko situation je thangai chengbe de koina solution puthok pai je crack down to ba ma crack down to ba je da hojike laiba miscreant sing do either phabani khangde bakoi de gi arm surrender to harmony khangde certain kind of ba ekoi gi force sin da da ba yarak de hariba moi initially de makoi da time pbi no koi no pai de ba illegal oi ba khulai do tarik asuk phau pung asuk phau manung da na koi surrender to na koi lambi je litanda mas lambi thingi base yaroi natraga kangpok da lambi thingi si yaroi moria da lambi thingi si yaroi hedna ultimatum ama piraga maduda hangdok tragadi maduda lambi chape yadragadi force sinaraga haiba mi sing je lambi si clear to boma darkar lei hariba madu tongnaba ge authority su pidaba tawisibo ba state ke leiba minister singchina su makhoi ge authority je sinaba haitaba oidoira natraga somni tawnu ne thingjil leibra aiko ye thangai sengbai de diren leba ngak pose kang khong jarabane leba ngak kwai pose leba ngak ko se leitaba ga jamanaram ne hariba asomde di center na di noi si tok to haiba tawna na ba du ge leiba kari hani order di pirak ta ba order na makhoi na passion thamba assam rifle su moi na passion thamba army su moi na passion thamba aduga state ta to hoiba kari no to duri su bo ba state ke leiba honorable chief minister home minister makhoi na kari to ngam duri no hareba aduna makhoi si khoi leiba kano se pura dichotomy hai tare amaramda sim tauge su yada ba ama tauge su yada ba adagi atopa amana hojiki kari hani community sing ani si maraksida nuksina no bohona wae nuksina no bohona bai sida masida impediment horiba masida thingi bisi kari no hareba thingi bisi di kari no habida hojiki kuki jo council ge moige demand hai tare ne ko moige separate administration people matang hida state ki chief minister na kari hani masida piba ngambai power su leite center na masigi masang da pigi bo har su piro bo har su moida logo da bane hariba adu matang da di karim ta yaw da bida kana ta roga
hariba community jin nuksina haloi community nuksina an basi kamai tong nuksina duri no hariba honorable chief minister na hairi mase mistress labadai ni mistress labadai ni mistress se kari dai tholei no mistress se kamai tong lokthok kada ge hariba madudi amana aim and objective se separate administration semba manipuri tongan taba haira leigre madu pi busung amdaba manipur government duda community ani sin nuksina wai ai hona badi ai aduga madugi promise tawwa ekoi masi pini natra kaino tawni ada wari sabai je central government ge leba action plan ama se mel se ne ko state ki chief minister nang le tawdana hariba community hi wari saro na koina thamningba proposal ro center da thamukra na adu authorization tawna tawba somda nga sai ge kari hani angang satrana masari homework tawutraga oja headmaster duna natra oja na kai gino nang homework tawutra di ai na kawra chaibai mong ne bandak chief minister chala tawri su bo nang kari tawi fail ori no sini kari hani homework tawu fajana homework tawu lawo harim ne batang je wede aduna mase yamna amaram da su ikai ni ngai ni amaram da su kari hani home minister na haibada yamna magi subject din nate aina haje constitution gi matung nai ni ko law and order is not a subject matter of the home minister masai constitution gi article kanwada hoji ke subject allocation the indian state list yauri bari hariba aduna suggestion pi bi ai ka sukai de because the center is kari hani koi federal structure the center gi power se puran explicitly idraga su haibadi ai adubo tawri mo mo tawi yeng badadi and koi thawak phajana tawdre thawak phajana taw haina jmai tong advice pi bai se mase state government sina fail warak padagi tawre imni haina idmai thamjage thagat za mathang sidi za SANTI KUMAR gi mfam do za lak jage za ngara unakhiba akhoi gi chief minister ga Amit Shah ga unakhiba wafam da Manipur gi security ji review tawna bagi da makta yamna akuppa yam kuppa details puthok tuna akhoi khanakibagi akhoi pau phangi ado lakadoriba question di oza wahangdi high level meeting aduda Manipur gi law and order pibam ngaga hanagi normalcy peaceful coexistence to halakpa ngamgadra madugi impact si kari oirakpai yai haiba wafam ji doza nang thambiyuba adugi outcome du soidana pade kanaba mai phangane na khanbibra natraga hamu as it is da adum leibi gaduba man bro zagi perspective da mase aina mamangi da aina hajagi bedo unaring khoi development se lakadoi ne bako unaring khoi development laktoi ne da ai sidong pakhom chandoi ne mayam gyan ta ba khana ta doi ni khata da khana taru doi ne bako aina chandoi pangkhong se everything is on anthropology anthropology da loina la e bako anthropology da la e se kaino bo akoi sida leiba phirup sing se je leiba mi hinje karam karam no moi character si kamai to ge se central government ya phajana khange ba ko ya phajana khange to na na akoi sida gi chalu matam da mi ngang ba matam da na moi na ngang pom da som da gi kum ngam mo yo ta because sagi entro character se akoi gi community ahum leiba sigi character se moi ne am khange ba character du na nang di si to si di nang kai ngang do no hai to ne ba no tumin nam leiba ngam da ba anthropology aduna pakhongi mayamna khangbi bana khangwe khang gyan ta ba mi syang wani gyan ta do ma si kan ji thola ta di anthropology da high le na adun khalngani ba adu everything is on anthropology central na tori se ko anthropology ni mapa amana macha manga pokpom matam da taruk pokpom matam da macha khudimo manade mapa amaga mama am khatgi macha oi to pukchen khojen manada we manade differences la differences da ai sa sin kamai tawi sin kamai tawi how do no mapa mama to deal tawe ba was this we have to understand sima ai thamjage ko aduga unaring khoi di development la kadoi ni misunderstanding lokthor kadoi ni ko aduga unaba matam da puna unaba aibadi naga su naga gi ne kuki gi ne maite gi ne puna unaba aduga ne central ne grill to ba nang sitogi no grill to adu ne pam jari se ko sima di am pade grill to draga di khoi mi ji gyan ta roi ba ko ana grill to amam unaba ta hana amam unaba su da kale nang na kharisna kai no adu da mu individual da mu grill to ba mu ta kale central government dagi central government gi side dagi dina akoi manipur thugai ba pami ha ba se se da hai ba sing da yaning de ba india ana le kan kamai thugai pam doino ko ada thugai ba pam mai ha ba se I am not
in I am not with that sentence simadi hajage aduga masagi ibona tamoda hangiba question tu dai machet om panjaram ge ko akoi manipur da paikha bo tawroba thabaki tawroba amata haidokte matam jana ko samthina kan tok jani da aduna di akoi sida leiba mi singe yam competent oi han takpani lenga nga iba adagi office daga phami ba kambu singse moi se yam no matik yam no chai ha tai aine nga ise kanu Manipur Public Service Commissioner tauba exam chibo halli ne thabak changram dubo ang pamaneba it's very wonderful hai tara ai kamana kai haina express taubo no khangdre ko thabak se haidok tabi prekham taw thabak haidok tabi ai example lam pijage ko ai gi kanu sida aduna na aina central government da aina ngasi bo matum da aina demand am taubo matam jida ai gi experience da adum pirakheba ko pirakhe sia ai marung mau hajage ko aina NCC ge CEO oringa sida na akogi youth exchange program hana YEP hana youth exchange program hana akogi angang singje competition taroga foreign country da chatnumi program am leiye ko aduda ai kedet ma arjuman saha ko ma mingse ko arjuman saha se moina khalle impanel tawre hair kana result je so ai dok ta angang si de passport ka logzer re ko adu passport cham lo bo cha pa adu a godi chala lo doi ne ba paisa tingi ni ko ai ne hek lak pa matam du da di angang am ko le me magi do adu di ai nang hodre magi dam tai work tawdin ngom da ai hela paga adu gi portal lotion gre ba ko jahi do loi gre ba mai maming do ai kaw ra do ngang tu madi adu gi do ai work tawon nang hodre ai lak tang ngai gi ko ai na su NCC kamai to no khang ding gi mathagi case study hoji gi arjuman sa gi case study ne republic de chalu re hal e ma YP gi khalle ha re ko khalle moi se e mak to re adu ne result je haidok ta ba kai lam je no khang da ba chalu adu matam da chalu haidok ta ba ko adagi akhoi Shillongi pura notice ki in charge lai brigadier Sambyal nam lai aina brigadier Sambyal da hai ko sir exam ama tawraga haidok ta tar di exam ji ka do tawrino hai ne aina exam ama tawraga haidok ta tar ga di kai do tawino corruption going on in director general NCC moina apam do ko na thaning mami ke te tumona thare pull and push tawraga akhoi somna kan da leiba seisida NCC adu matam da tawsu ya da yam objection yam nei dang taw adu with so much of difficulty akoi angang ki khanjare ada YP chan hoi khalle aduga mai maming se arjuman sa ko buni ko khetigau de ni arjuman sa na angang ya phaba angang ni ko adu khanbi da na ma se termoi da lei re ba angang ki chat ka do ra chaloi do ra khangde ko aina ma dai exam chi tawta di haiduk ka dam ne haiduk di ga gi no corruption taw re adu ta di sir hamar from next time we will not take part and high re ba ko ai ma mata da mana phone to army headquarter da DG NCC da mana kodakta phone to nungdang da ya angang do send him to Nepal and thare that is the beauty aduna na in central government da if you project something with reason and if it is justified central government says no I say no is why I moina yes kakta never central government never says no if things are justified ko aduna simadi ai thamjage mayam da aduna with my experience ni aduna NCC da lengai gi mati am khaki ni ko angang ahum akoi gi Mount Everest kari ne ba adugi damta I had to fight tooth and nail angang mapan gi mamunda NCC angang mapan mungda akoi gi angang ahum se Mount Everest kari ne ba adu mamang da amtu su ka gi de adu matung da amtu su ka tre ko adu fight to matam da ai koina reasonable oin na tawkom to de akoi angang dom kahal ai habni ko ai se aduna akoi gi leinga se reasonable oi bi am darka lei ba reasonable sugi kem handaki akoi extend to gi matam sida irang gi haira sine ko irang phalo ha sigi su kem lei me am ji recycling to ko recycling to aduga sida lei bo weapon sing se Assam rifle da thamganu BSF na taga CFF battalion da thamu hai bane ba si very order was very clear hauji pho da koi khang de ba si khang de si kari gi no si khang bangam de si kari gi no why si ne ba si haidok pa ya da bro ma si lengang na haige dam ni president rule lenga da president rule gi makha da lenamba akoi honorable governor hoina hair ka doni aduga hauji ti president rule do lotion ka da si poche putho bi ro ba akoi khang ni nge ba what has happened ado adu di tau dram so ka no moi ka pe ye so no moi ka pe ye na haire adu di moi do military ngakta ne do military sa roaming around here ya hana ai haji lamde ko militants me haji chali hai bane ba do adu di su do tawte hai bane ba adi somna khangi su phari somna khangi do militants su tawte hai ni na phari ka su kai te pharo bo su taw no dam ni na adu asong ki do di su taw re haji phaban thokte hai bani da
अदो फाबन थोकता तारगदी असुमना कापै दुदी कमान फारे इनोबा बिकॉज मोई वेपन दुदी सिगी मफम से थमो ना हाई खरबनेबा अदु कराइदा करबा बटालियन दा थमिगेबा वेपन सिंगदो अदो वेपन से थममा मतमदा सिगी वेपन से थमगा मागी ट्रिगर कादबदो अदु द चेन से थिंजलेदना अदु परेंग साना सोलो थमगदमनेबा अदु तौब्रा तौदब्रा से मसे अखोइगी मैते जो हाई ngam de मैते एमएलए सिंग जो नो मत थिगते नागा एमएलए सु कनाम थिगते कुकी न कुकी वरे को आई हाइजर से को सि थिग पदका लै सिगुम से तौसे हाइगर काददी ngahaktangi nuairaga ngahaktangi nuairaga kai haitare order to thoe ai nuaire se sha pe ta thamu haire na khoi ne na re ko ka tu phare khot na to re thami ba tham dor di khangde nungmai de nung kapi ha chana ka thil da kapi som da kapi si kapi en tawri kari no ba tawri do ko aduna masi ti masi ki pot se masi se hoji akhoi ki tamono su hai gi dana ko state subject ne har ko matam da nga cha du pot state ki lenga action thijal lo hai ba ne mi adu chalo hai ba thi o ba tawje ke gi no no enforce to no ho no hai ba adu enforce to du am darkar le ba guts le ba darkar le hai ba ne hai ba ti adu tawda ta ga di akhoi ki sida lei bo poching ya thamu ya thamdre hai ta ga di adu ki level to increase to botai adu discuss to botai ada jara discuss to botai I over sai da smai to lu re unare adu di sigi weapon sing je sigi battalion da thame si battalion si battalion thamo hai ro ba ko pen ge ba adu to kan da ngasai gi order thoki bo order do enforce to re ha bu akhoi na khang doi ne ba ko adu ma do thok to na enforce to de chat li ba dum mo thok to ri sini ai tham da ni je ko aduna security ki matang da discuss to biu yamna zapiu akhoi gi kano si hangdo piu highway si hangdo piu aduga sigum ba pass to give order pass to give sing se enforce to biu sini ai tham da ni tagat sari za thank you yes za mathang ji roja nabakishore infam da lak sa ngarang ai khoi gi CM ga Amit Shah ga unaru badugi makha tarak ba phol oina manipur da peace process se yangjal na na bagi da makta yam maruina akoi khana nei na ki hai tare maram maduna hauji manipur da peace process yangsin na na ba center da gi local liba khongthang asiga mari le na CM na mak masamang na makok singaga magi cabinet minister sing amadi MLA mayam si akoi gi hauji mayum da hanjan bangam draba jiri gi mafam kaya da relief camp sing da lei ba wana taraba raja miyam sing du ga chatuna mafam du da au ba sagle na ma saduna SANTI gi paukjen na makhak mak masamak chat kani haiduna aikoi media sing da khoi quote tongna rei masidi da aikoi yengba ya ba miyeng dio za masi miyam da masina kadai phawbada aikoi gi SANTI porapura mateng panggadorino natraga praja sing da kari haina aidi mamang da assurance hanjan na piramaga thajabase adum mangi banina masigi impact si public sing da masina piba impact si masi kari obe ai masina ahanba pilski ahanba purna bagi lambi ma oina logodoribra natraga people sing da karamba view oina impact oina piba yabage jamsi matang do jagi perspective amtang thamnina mading sing DHIREN kano se ajike nangi TV ki da so jike line am cheli dana sira Wednesday ke evening pung manga se da cookie volunteers ka naga volunteers ka kap nei and 5 pm the exchange of fire and me chenare konare central security force na lita na leba bunker sing thugai khugai na hairi er ko adam mase thang sing ba ki the government ge attention je krai de pi ga da ge da Kamjong district ka Okhrul district ka asida makoi attention se pig pham tho e hariba masi irai laina khandana koina jiri bam che by and large koi kharju peaceful oire honorable chief minister se han su chal ure dana ko aduna jiri bam de chat pagi mahutta Kamjong la chapi hu Okhrul la chapi hu chief minister hoi my cabinet minister MLA mayam che litan da chapi hu masida lairiba tension se kamai tongna masi tension se lokthok ka dage hajik lairiba nongmi kapna riba se asi escalate torgadi aso lanjao or kaduni ni hariba ada masa aso lanjao si aikoi tho loi hargadi masi kari to gada ge se government khanpham tho e hariba ngasai khoina khut tha gada mo noi tha dadana jiriba amda chatna chakle na chamin na ba adu adara di ka sai ge madudi aidi maram chati na khali ada hajik kano se thoi ba mafam sing si da cookie volunteers naga volunteers sing je nomui kamnari si moina pai riba khulai se illegal oiba weapon ayamano oigini legal oiba su khara siyorum bai ai ko volunteer haire volunteer haibe sida khara yamna
kano to ba masabu kanjana bai dong thorok ba ngasage kari hen tangkul gi chu moi innocent I am haide kuki gi su to ba aduguma kadar haide yamna phajaba lengoi jamadan khoi na su pau ji piri hari ba volunteers kar aidana thangai sengbi di haide volunteers ki backing da natraga thangai sengna yagu do isidi bare sarkar ga kari hen innocent gi na hoji ki ceasefire agreement leiri ko wari sanai ni kuki gi su to naraga wari sanari ne ba ada wari sanari ba kanggu singchina nongmai si ahmada atopa mege da kapa made hoise moi masen kapsena re hariba masen kasya kausera kapna basida escalator ba hen paktok chauthorok ba aji ukhil gi amjung kamjong gi pocket da ler mase senapati yorok pai ai tamenglong yorok pai ai ko churachandpur gi area kangpokpi gi area chandel gi area mayam che pak chauna kana toroga di khoi ge manipur se thangai sengba gi lanbung oi do ne hariba it will be nothing but a battlefield adam masi karmai toroga battlefield se oi base oi dana bagi thabak khara lokhatpa ma darkar le hariba ara thabak se lokhatpa tamsi da manipur sarkar na ngamdaba thaba ama suppose kudama na harada unified command se mkhoi khutta leite masi chief minister da akoi unified command se khoi ojarage na Amit Shah da haira me habdi koi khabar gi pau do yaudi masi wa je kangkhok ko ngamjada bra adraga hoji gi harbi arrangement se na phari bra masi made mayam na loi khange dana ko aduna kari ko action na log ta ga di you need authority you need to issue orders natra aide koi ge colonel SANTI KUMAR hai yaure army gi natra ga central security force ki masi da chain of command le ri command je di moi mathang pirak pa command du dani udri se ma ge lairiba security force ke di they will not see anything else adu radara koi mathak te pirak pa adu gi chain of commands the order pi ga du se kana no se khang de ba adu ga hoji ke lairiba manipur home minister madu order pi do ira security advisor na pi do ira chief minister na pi do ira masima clear oi da ba kari ko ma thaba ma to ma tam se dai khoi na clarity leita ba se clarity later basina psychology da koina wahi machine is called diffusion of responsibility responsibility is a diffusion gawi se khuda moina haibada koina psychology da thengna bada lambi chapada phatawa pot ama lambi da tar me khalase ko lambi da ta base chali mi sing se mi to pa ma khondok chane na dum khola yengam sum sakhe ba ama sum yengam sakhe ba it is nobody's responsibility ada aikoi manipur gi leiba crisis sida conflict situation sida clear cut oiba responsibility je bara sarkar ne di noi de state subject ni state na togodom ni noi togodom ni na harkani ba na wai parliament so hai gedna any kind of failure is state ki failure ne edna center no madu dai ta so law roi supreme court ma ko na piba affidavit it is subject state subject ni state na soi ni na hai ni hariba ada state sina mana togodoba thabak tor aktar gadi khara la gadi most probably Jiki Khemchand ki sarkar lak to gamuk president rule halak pasu khangba ngamde hariba because if they fail if they are not able to discharge their duties ade pr am halak pata bane hariba constitutional machinery kaire aduna kari hani kuki ga khoi naga ga gi flare abamuk torokna aso bol lajaw ma thok tringi mamang da noi thabak to heitre noi tu oidra sum pr sum lakani hariba ayor so sum se haiba ta bane hariba administration ama se tawwa administration to operation is they have to have the knowledge any subject amage thabak to matam the knowledge amni changi dana ko army ki brigadier or so army ki colonel or so they know about army they know about war they know about intelligence they know about weapons ada ai chief minister oire natraga ai cabinet minister mo oire haraga hekta thabak ke to rage ya ponde ba they need some kind of knowledge ada makoi they also need some kind of good advice piri bra DGP na wasai home minister da advice piri bra natraga security advisor na home minister da advice piri bra ada koi manipur ge leriba sige portfolio allocation jengraga di chief minister na overall way adana khandana chief minister Indian home minister na kaure aduga thangi sengbe law and order se as per the allocation of business rules of Manipur government adu matang makhada di law and order se home minister gi mathau ni hariba home minister na kari tau le ri ge ba mana kari wahi amja kari ma hai ge
नत्र करी थबक तौगे अखोइदि करीम तो उदे हरेबा थबक तौबियोबा मिनिस्टर अम ओइगेरगा थबकति तौदना मिनिस्टर की पार्क्स नुवाइबदु दंग सुम फंगबा आइगे थबकति तौरोय हरगदि मदो मतिक चाबा मिनिस्टर रा हाइबदो ओइब्रो ओइदबरे मयाम लोय खंगनरकदोइनेबा अदुना अमरम तो मसिक हौजी लेबे सिचुएशन से कोई कर सीरियस ओइ लखम थोई सीरियस ओइ लौदब तारगदि अखोइ लेरिबा already hoji crisis level stage se he deeper crisis ta koi changini hariba aduna ni akoi ge kano sing se responsibility logata bani chief secretary su responsibility logata bani DGP su logata bani makoi logda ta makoi ju pull up to bo ma change hariba they should be pull up SP su thok to gum amdra ga moi pull up to ta bani ada hoji ki tawri se hoji ki ukhro lo thoi ba thok do amara thoi se pura free he ne hariba kari hani khulai je paina dra kapna lere sira hai si kari hani sana ke thela loksang mai dhara me loksang mai dhaba do degi mado most probably sana ke thel je khoi tangkhul sing leibani adu cookie sing na thara mane sing na doini adu retaliate torani aduna ngasage khoi ge english wo hem lai da ne violence begets violence ko violence yum kana num hawro ba madu pakum di violence la kani hariba aduna aikhoina aroi bada aikhoina appeal tawjin ba se manipur government da Chief Minister was Home Minister was Manipur ki lai basi national security ki angle lagi su yam serious oba poni aduga Manipur ki law and order peace hanjilang na bui matang da su yam na maru oba thabang ni mase serious oina lauraga thabak to honing bai mong duni masagi Union Home Minister na Chief Minister da instruction piri basi aduga IRB ki nupi ki adu watale na ma hapa hadu di it is immaterial masidi jamna just kari hani it is like a peanut he na crisis he na maru oiba aruba issue sida thabak taw waidana chief minister da home minister ne advice pirakpani I hope Manipur ki chief minister na ajagi seriousness of the situation sema khantaba chumi aduga thabak taw bu su chumi hena idmai tong thamjage ne chari jabu noi je jamatang di ko ja santi kumar da lak sagi za mathang ji ja huju ji ngarang ai khoi gi honorable chief minister na ai Amit Shah ga unaraba matung sida hauju jiksi yam kan social ai keno da ai gi CSO mayam amana Manipur da NRC tawdri da census tawbai yaroi haidani yam kan awareness piri sigi matang sida dingarang lu graba awang bathagi high level meeting du da jam macheram bokse masi pandaba male ado si matang sida diuza kari kramaino jagi wakhalon do masi thambiba yabage ai hojiki question se ai khumjage ko ado hoji tamona hoji haibi ki bedo IRB ki matang do tamona haidu yam chumo homam ne ba sidi IRB battalion ma hang bo khotpa di simu irang lebi sidi kasu le bo na te ba central government da na 24 crore gum ba sahim da shed out to one ko peanuts kasu le mate india chaw khol le ba sida ne 24 crore is nothing kamna te ba ko ano IRB battalion ma raise to ga dagi mara hara ba ko no nothing aduda aina ngasagi concept to di imung chamaga imung lising amaga chani mukti benefited only having wadani ko aduga sigumba irang sidadi sigi conflicts dai sidadi yam deeply yeng badarka lei community ahum mangna elected member ahum mana yam chamana na in the same frame of mind that lei badarka lei aduga work to da targadi adugidam kanudo adu moi sort out tongum da targadi then the government has failed adu ne bai haja do se ko ada hoji higher poche NRC and the census size masi tawdringem tamsida yamna important oi se NRC yam important oi ba adu NRC and census se animak tawu ya ba khoi seida akhoi manipur da leba population se yam gidar ba population ne ba only 30 lakhs hingal wonda 34 bo hairo 35 hairo ka suno te ba 35 lakh population hai ba se masidina akhoi gi UP gi district amagi tangkhai bu na te habni kasulai te ba ko aduna aina mi khara da so aina recommend to gi moi gi central gi kano thengna pa matam da what do you recommend na hang pa matam da aina briefing to ro matung da moi da hai gi matam da ani mak se sat to hai bane ba there is no requirement of NRC ai gi motati hana to ga amu sensor amu to bu no ta khudak ta dum to bane ani mak se dum simultaneous cha pa ya ba sigi poche putharo aduga sensor si sile ra aduga si to ra ni adu NRC yaudana sensor si to gi ta ga di mi do dum lai gre hai bane ba adu di ya roi ba ko aduna ani mak se simultaneously punna to bu di ya ba habadi
mi ama lakpa matamda mai khubi si number matam sida ma si karma mino haiba si magi khandan tu pura yingkhal pa yai dana adu yingkhala kan suda census to na low hi okay this one is okay adagi amad low this one is okay na thokki pa yai smadi yadra low to pa yai ba ko aduga quite dangerous oi se census ta low hi di analysis to dana census to hi ta ga di am thi dangerous oi re ba yam thi dangerous oi ha ba di masagi kamjong gi site ta ko asum na kanda village sing na ki gi se naga gi village sing na ki gi se asum na kanda 9000 mi mu se chang ki ba du da ado village sing se ki gi ba pura spread ta ko ado mizoram da na 40000 mu se moida mi se bamaram de chang e ha ba ne ba ado moi gi di khubi sin na ma pa na I ra thamme ba you people are refugees hama moi na hai se ne my brothers and sisters haita suku miserang gi mo alo de ba my brothers oge you sister oge you nawa alo de la adine se da register igani kubi nam ni ne ba ko adu bo akhoi gi se na ka to ge bo firjol da gi na firjol chandel tenopal se re ko le to bi ne ba adu lai si som na kan brothers and sisters le ba kambu to ba nu le ti adu na NRC ba se yam important oi ba NRC si tau dana census to bo tar ga di yam na problem ma tho ani subsequently ya na tho ani ba ko because census da delimitation ha ba sum su lak to ne ba aduna NRC to ge census to ge ha tar ga di akhoi gi case solution ge ha tar ga di akhoi gi naga and naga MLA kuki MLA maitai MLA mo sing je same frame of mind le ba tai same from of mind later that kuki ni yadren khalo na daga nagan yadren khalta adi adu the problem lai reba adu ki process center the post kodra ka lei adagi akhoi ki home minister na mu grill to boda ka ri nang yathi ka gino haidu grill to boda ka leba kari gino 1961 haire adu tadi adu changpa mi do ka do ina si ka do yaro do no na chaitha pada ka lei ngang thar pada ka lei ko adu center da tawba ngamalu haibani adu di masai gi MLA 60 do phama matam da are they in the same frame of mind haibasi da ka lei ba adu discuss to boda ka lei ba ada center ka bari chana bada adu same frame of mind lei ta ka di adu tawrosi hai ta ka di akhoi manipur ki population ji ka sunna te ba adu phat long lusion ya pot nam ne ba yam yang gudra pot ne ba ko now akhoi gi problem se da sigi simusu discuss to bodam ne ba sigi sisu discuss to ne individually akhoi gi home minister ka to na ta ba individually akhoi prime minister ka to na ta ba ngasai ahum je representative ahum ji chalo ba MLA ahum ji chalo ga na sida fencing ya ji kana kana no kai gi ya thi no adu bill to ba ko idea adu putho bu hai ni TV do utho hai ni debate to no lo ni kai gi yari no kai gi yadri no na yumam sar ga bu yumam le ga bu adu gi boundary le tab ya bro ha akhoi india manung da so ai yum da so le su boundary se me yum masan ta bne ba yum le di boundary le ta mo ji chang kanu chang o hai bi wan te ba chang ko ya de hai bna te ba chang o with due process of law hai bne ba le ba am le ta di admai chang ta bna to ado FMR duma lok thok pa ya bra ya da bra ya di si kai gi no ya to mi do grill to ba ina ji ko adu ngam mo hai bne akhoi gi lenga chira hai bi akhoi lenga china adu fight to ngam mo ba fencing to bu ya di si kai gi no si fencing si kai gi to bu ya dri no hai ba se ma si khangwa kan to convince to hai bne ba adu convince to center na di convince to ko ni because center na di very rightfully moina fencing to gani adagi FMR lok thok gani illegal immigrant lok thok gani hai ri ne ba NRC to ni hai ri ne ba adu tawdri si tawdri sai sida community amana tawdri hai ra animal na tawdri ahum na tawru sai ra adu discuss to bra adu discuss to dabdi so ya roi ba discuss to dabdi adu ira adum thok lai ne ba sei da kara IRB patalin ga khar raise to ga call to sina obi ya po na te ba si ko aduna masigi poche amna akhoi manipur sensitive ose ahum maksina fencing si darka le ko yumam sar tar gadi fencing darka le te ko san chang pa ya de ko huran ba chang pa ya de ko hai bu ne ba huran ba kamu si chang hlu ko chang ko sai ne ba ya di ko ado huran ba sim sum chang han ja di ya roi ba ado chang hlo na noi gi na chin na on ba yai ko achom na kan lu hom ma su yai lu mu jong noi ni ai jawan su yau ko achom ni nupi lo ba ka su kai de nupi lo re indian ore man lo ram ni na ko ma di process lo ro ma gi kha ta du la o chak chami no numi ni hum ni le wo permission lo chako adugi wari ne ina haje do NRC tawba yamna darka lei census ani moksu tawbu yai ani moksu simultaneous tawbu yai community ahum magna mari lo magna si work to view adu tawdana census tawbu taraga di then Manipur is heading for a very big clash again se haje ge ba thank you sir za yam noi jare za mathang jidi za akhoi ngarang pangthok ki ba meeting du gi makha chatha ja oina akhoi na ujabada ma outcome mayam am de akhoi yam seng na bibili akhoi dum thamjagre media jing de quote tawre ado za mayam na yam na manipur ki people jing na khorang na ngai na ri ba cabinet expansion gi wafam jidi
single award was not mentioned. Masi matang jida zagi mot kitang uzana kechogi mot kitang share to be. Cabinet expansion se to khom thok pani. Masi constitution na yaba. Adi moi minister chief minister yor ko moi manga dan lebak se dum ngakani haiba se yadav di leite yai adu up to 12 ministers including chief minister for half yai hadana ain the yaujari ni constitution di yauri bani hariba aduna hojik ji minister si yamdabni na department mayam se ayamana chief minister na pai le re chief minister mathanda pai bani na suppose commissioner secretary mayam sina thagala kadri fine se chief minister da department mayam sing ge loi lak ko se da chief minister su yam wajani aba ma gi thabak se file se dispose to boda delay lakani aduna matangi election gi matam si sahi am phajilaktre sigi matam si da cabinet expansion tawdana thabak mayam se chief minister na loina tawbu tar de yam delay tawdana khoi thabak tawbuda yamna thengthaba khajana tawbu se khara dinga moi ko aduna masi cabinet expansion se tawhom thokpani kari tawbu gi tawdrim no haidu mji khoi khangjadre aduga khoi honorable chief minister na su thangai sangwei the cabinet expansion na se center da hangoi ba se constitution da yaw bunate constitution da yaw ri ba se diren ngasai ge chief minister na magi cabinet oigada minister sing do adugi list do mokoi se ai ge cabinet minister oina wasak lobi oina chief minister governor ri raga sum loi re ari ba ada BJP gumba yamna centralized oiba political party ama center na loina dictate torokwa si ya de ba se dictate torokwa de chief minister gi ningtam ba se lejadabani hariba aduna mangai ba maduna suffer tawrai di manipur gi prajani manipur gi development ne hariba aduna suppose center da hang ba darka le yana moi harga su hang bi oba hang dana ka chief minister na live no ba magi live press no thok da su cabinet expansion gi matang ji kaimta pande hariba aduna smai tong to busina segi lebak ngak pase koi ge constitution gi federal structure oina lairiba se nong mo ge sum sokchil lakpa manipur haidana koi sana lebak manipur ningthau pandana ningtamna sahi ke apalaba lamse center gi makha da lehalle hariba mase lehaliba se ai koi ge leader singna yamna sonba makoi ge power yaudaba makoina haijaba ngamdabadagi natraga haidrasu mana tawpham thokpura tawboda kari kaige mana hamningba misingdo representation singdo hapada kaiso kaibanate all along hogiba sahi yankhai humpu sida cabinet minister hapasi chief minister gi prerogative oina leibani hariba portfolio allocation so masi tawbung ngamdabase honorable chief minister y Khemchand gi yamna asonba ma oina ekoina ui hariba ko yam thuna hoji cabinet expansion tawbiu mai ge thabak department ro yanthokpiu thabak se thuna tawbiu lebak se chakna bai damakta commissioner secretary head of department sing do sei paidana receipt toro et khoro andana koi thogda ga damne ba adu adana akoina adum ai khadana thabak se roin tawni hargade manipur gi development yamna thintani hariba adu karimba cabinet expansion si athuba matam do ja ngamen lawrase sigi marak sida ikoi ruling party sigi barak sida maduna dissatisfaction tholak tuna madugi outcome madugi tholak pa yaba impact si zakari oirak pasu du yai aidi leiriba ground reality sing da khoi yumpham oiraga hai masi hana ju thokre diren thangai sengbagi dine aikoi ge 2001 da ko sege jun 18 ga thokdri mamang jida aikoi ge chief minister se ai maming panjarage Sri akoi jamgi radhabinon oirammi hariba matamda ICM gi secretary oina work torami ai se nai 2001 sida matam sida hojiki opposition gi MLA se amara ani ra khatang ri sang ka singa kana gano amani ka dung leyaba all as many as 50 at MLA se loina support tawgre hariba ada matamda hojiki haikoi na sung ubada haiba sarkar se tha hu mari di na lasting oigi deba lasting oigi debugi maram se comment to geda matam de chief minister ki style of functioning masai matam de cabinet minister
स्टेट मिनिस्टर का पुनः कुथ्रा मसिंग कम दे हरिबा मैम से हपक हपको मैम से डिपार्टमेंट मैम से मरुबसे खेनईदनको मैम PWD को पागनी इलेक्ट्रिसिटी पागनी एग्रीकल्चर पागनी कोऑपरेशन गुम आर्ट एंड कल्चर का क्या पामो है टूरिज्म का मरुदे अदमाइना सरकार से पेनरक्तबदगी इन स्पाइट ऑफ हैविंग द मेजोरिटी अदुगी पुल आउट तौदना सरकार से PR से लाखिएबा PR लाखबजे आई निसिंगबदा 2000 गे हजिके 21 गे मोस्ट प्रोबब्ली काइन खमद अप्रैल मे स्वाइदा था अहुम जलगा अदुम कने तौगेबा इन अदु थोकेबनिना हजिके हाइबा नंगना हाइबे कैबिनेट एक्सपांशन तौबसिदा मिनिस्टर ओइने एन एक्सपेक्ट तौरंबा कनागुमा मी खरादे अदुमाइ तौना सपोर्ट से विथड्रॉ तौदना हाइबा पॉपुलर गवर्नमेंट से अदुम करी हनी माइनॉरिटी तारक याबे चांस लेतबदी नते हरेबा अदुगी अकीबदी सुम लई हरेबा दुदा आइकिन केनोमतंगा जमरक थना करीगुम मदुगी डिससैटिस्फैक्शन सिना साउथरोक्तना ताइसनबा ngमद्रगदी बीजेपी की मनुंगदसु अखोगी खमचान की सरकार मनुंगदसु मदुगी फोन से मसिगी फोन से सॉल्व तौरगा इराई लेना सॉल्व तौगिद्रा नतगा सॉल्व से याम अरुब फियम ओइदना बीजेपी की फिवम से हैंगिंग इन द बैलेंस अदुगी फियम द ओइगदौरि ब्रो मसिदी जस्ट कंजेक्चर हाइ तारे अखोइना भावना सुम साबे वाने बा so many things are possible kari haini BJP da hojiki adum laibaduna magi political future do phabra phatabra atoba party ma yawbuna phabra kaina mi oi baise amana kari haini opportunist ngakta ni dana ko politician singje maroi na amana khudong chab yengba ngakta ni hariba aduna moi calculation tawni hojiki BJP da dum laraga sarkar pm pai bi yawraga ngasai tika khara lawba thab hakpada kota khara phangba aduna kanabra natraga ma chongthogana kari phage ase hojike hariba mi kutumu se calculation tawni hariba baduna mase BJP kaini kairoi haiside khoina haiba ngamde madu matam dugi thoba situation do khoi yeng ta bani aina yam kana haiba go so yam noi je za aroi basiti round city za santi kumar phum de lak se जा सरकार की साइड तक हुजिक्सी याम कन्ना सिचुएशन सी नॉर्मल सी हंजनन ब याम कन्ना होनदुन लागले अद करिगुंबा होना न करिगुंबा सिचुएशन जी हानगी फिबम दुदा हंजलक ngमद्रगदी मदुगी रेस्पोंसिबिलिटी दी स्टेट गवर्नमेंट न ओइगदोरिब्रा नटगा सेंटर न ओइगदोरिब्रा जागी खलवंदो जागी पर्सपेक्टिव द मसिंग तंग जा थमबियो ngasagi aina kano haijagi do pakhongchan ge anthropology ha mo to adu sida du loi tare ba ko adu sida adu tare se akoi aina haijab du sini da ngasagi clear terms ta moi ohum jing ngan tai ba stakeholder ohum se mai tei ne cookie ne naga ne ko moi se kan tai ba nang na tai ba ko 1961 si yarabo yadribo haiduma yada ta di kai yadri no khoti no ngan tare ko adu yare ta di adu di yumam le ta di fencing ya bro ya da bro hai tare ko adu ya di du kai no ya da mi du kai no adu ya da mi du expose to tare ko adagi kai hai tare FMR se noi na cha na su relatives do rule gi matung na la la se horo da le hengu je kano da kai hai tare akhoi gi lampak ta chan sajik cha ba do na to lugum se hai ba do ya na tai ko adu ya bro ya da bro to adu ne khai na tai adu matung da ngai gi illegal immigrant lai ba village sem taw ba kholi ba mam sing che masi akhoi gi leba ki phana bai tam tani tung koina shanti one bi tam ta se moi loi na ya na tai ba elected member kambu se elected member help na yak tam tam da mai magi pot am le rab ne ba ko mapuk chen cheng da ba le ne adu mapuk chen cheng ba si am na darka lai mapuk chen sen da ba lai ngodi sida kara taroga kai hatare nangina khara tawro nangina budget khara lawro nangina lam khara chelo nangina lambi khara chemo sino oya pona te adum puna laini yaroi ba laingak singchina de 60 MLA se sina khanga da bane sima si aigi manipur ni ko haiba se moi 60 mo na khan madar ka lei ba loin khal kan du da adu thabuk tor kuma tam da shanti oidoi ne ba adu masi po se central government solution ba ngam moi ba akoi gi yum ne akhoi yumne akhoi na senggodam ne akhoi na tongdana akhoi na tanang moi central government song moi ba central government di they are playing on anthropology maitei lale soiro maitei chumi soiro ai hairoi ba kuki lale soiro kuki chumi soiro ba same goes for naga also ada
aduga moi central government ya mazan khangi ba ai masi mi si smai tawni si smai tawni si tungni si khangi ba moi di khango dur matung iduna anthropology sanari ne ba pakong na je adu understand taw mi khara yaw mani understand taw tawjara mani taw kamu tawtre ko adu wani aduga masi di sigi thabak lotion ba sa masi di we the people of manipur hai sini akhoi gi elected members sing che akhoi praja myam na gan ta ba tai akhoi elected members sing gi moi vision do yeng ba tai moi na solve taw godam ne mapan dagi mi lak pa sidi mating pang ba lak pa ne ha ba ya da kan su da phugai ro hai ka tu ni ko thagat sari yo ya da kan da phugai ro adagi force thajal lo adagi wang ga hairam ki ge ba sida force thajal ising che akhoi manipur government pa chat tingi ne si free da na te ba अतः स्टेट न कई हर कनी ए नई मणिपुर द नई मयाम जोंग मयाम ल नई खनरगा अखोय सुमना कंदे अखोय न पीबे इनकम टैक्स दगी नई पैसा सुम कके दि काय यादोनो हाइदोइने हाइदिने बा अदुना सि तौ मतम दा सिदा सिक्योरिटी डिप्लोमेट तौ मतम दने मणिपुर से अखोय आर्मी की टर्म्स दा आर्मी की दने सियाचिन सिदा क्वाइदि हाईएस्ट अलाउंस फंगेबा सियाचिन दा ताबगी को ग्लेशियर अलाउंस हाईएस्ट फंगे अदु मतुंग द मणिपुर तायबा सीआई ऑप्स इन फील्ड ना अदु सु पीदोइनी से तौरी मैम जी पैसा याम तिंखजा ने तो मणिपुर की बजट ने से पिरक पसे से सेट तो खिदोने मसी से तामो इदि कनो दले मनिना एडमिनिस्ट्रेशन मणिपुर की दले मनिना मसी मैम याम मुन खंगबि मनि अदुगा लोई सेट तो खिदोने से दा बीएसएफ लाइबा सीआरपीएफ एक्स्ट्रा चुम ना एरोप्लेन दा पाइ कोले काजे एरोप्लेन की लाइबा पैसा दो अदु फ्रीडम त नते अदु तो एक्स्ट्रा ngtani स्टेट गवर्नमेंट की बजट तर फुदे की फक्तो खिदोने लोइमा मसी अदुना अखोय की सिदागा काय हाइतारे अखोय न मयाम नि खंगदम न खल मया को स्टेट गवर्नमेंट द थाजल ए स्टेट द थाजल ए अदु फोर्स थाजल ए खोचला यादबी सेंट्रल गवर्नमेंट तारई ने अखोय की पॉकेट तै नि चले अखोय की डेवलपमेंट तबो तो पैसा दो अदु द याम चखर जाने थागत सरियोजा याम नुंगाइ जे मसिगे नॉर्थ ईस्ट डायलॉग ता मसिगे चिनबा कयाबु काइथोक पिदुना खनन ने सरुक याबीगे मक्ता अमुक हना NABAKISHORE former chief secretary retired IS amadi Colonel SANTI कुमार SAPAM retired army oja ni busu achinba kya kaithok pidura ngasigi notice dialogue ta khanan ne yawbuge damakta kai khumna bu sari thagat sari ngasigi damakta di notice dialogue matang asla lochin sari Northeast Window mining tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thapaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibetanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamjabada 165 centimeter ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road
Veteran Association Ningthongnai Band na organize tawduna anirak suba oina second state level Open Kirat and Not for Boys 2026 lagliba Mars ki tarik kunipan amasung kunmapanda pangtukani haina tawramba adu khudong chadaba khara leibana maram oiraga lagliba April ki tarik mari amadi mangada pangtuk jaragani haina Veteran Association Ningthongnai Band gi maikaidagi miyamda paujal pirakli event asigi mafamna Yeripok Ningthongnai Mayai Lekai near Ningthongnai Public Library loinana admission form lupa sahung khaktamak oizagani amasung form thazin ba yabagi aroiba numitna April ki tarik ani fawbani loinana competition asigi first prize ta lupa listing taret momento amadi certificate second prize ta na lupa listing taru momento amadi certificate third prize ta na lupa listing manga momento amadi certificate ni loinana consolation prize manga da lupa changa momento amadi certificate thamjari admit card issue tawbagi numitna April ki tang ahumda oigani hena akupa marol ki damak makhada pizariba mobile number 7005087465 natragana 8014382252 natraga 9862180239 da contact to you